Goro intake kana ujukania bwa January 2023 kile kilasi kia PP1 mwaka kilasi kia mugwanja no bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungie chukuru kano turungie dhimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. Chukuru ya St. Agnes Marega turi Marega mairi kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kuelekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ireto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kinya ngima. Nande turi na kiguni kiregwe mochari uturi ochurage na mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kinya mathomo ja kompyuta. Koro kinetu kinyaniti Kinya kireo kinyaniru bwa mutarajo mwero jwa CBC. Chukuri ya tuturi na arito ba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na uti ya bwa igorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunareareria gana antoa marete kwa ana beto konogo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituto watu na mbachi ya kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kilasi kia PP1 mwaka kilasi kia mugwanja no bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkuru kiturungie chukuru kano turungie dhimugo kurukira 0725977144 St. Agnes School Marega. My education, my life, my future. Bwega sana muraithiria wa Meru TV na ntobagwita na mbere kwithirwa ututagerete no tora ndomba kwithirwa ngikwira ntukuya na arua iri ntariki ijireti ya mweri jwa Januari tukiambiria mwaka na otora ndarikio kwira ngicokera ngacokera na mugeni ndene ya studio nikenda tukariria manto mwanya jara tubati kwithirwa tukithithia mwaka jona kama kawaida mwaka ukiambiria no mwaka withirwa ina mibango mwaka jo na nikyo gitumi ntukwe na arua atuje mbijete nikenda tukariria manto ja kubanga mwaka nikenda mwaka jo ikinya gatigati utekethe kwithirwa wina excuse cia kiria utakinyaniria na ndene studio gorobo na arua ndina mugeni ndene ya studio na nkamunengera kanya nikenda akomba gukethia gwe muraithira wa Meru TV arakunde uri gorobo na arua na nikenda tukomba kwetera tugeta na mbere. Karibu sana. Ibwega muno nanze ndogo nyo muno kuthatu mitambo na Meru TV ugorobo na arua rieto yakwa ke mutegeri Destiny Isaac Bundi pastoring Generation Impact Church ntora yankobu mukuru wa mwekuru mwe na baba wa twana tutano Delivery Center Ngaos. Wow. Family distribution. Cha mwaka ile already kinyanirite. Apart from being a pastor ni bingi otithagia apart from pastoring tiga kena go pastor Generation Impact Church ntora yankobu ngeta mentorship ngeta trainings either tokiara area youths tokiara area institutions kwa other staff tokiara secondary schools ke ukadara kwena ritoa the prefect the teachers na ndio raini yenge kwa
so nithairwa mostly mono interact na the young generations mono especially ke empowerment ke trainings ke conferences especially that itwali rudene kwe marathon ya muchango na jo atokera murungu ibwega sana thank you warikia kuigwa muraithirio wa Meru TV etagwa Destiny Isaac Bunde na ntikwena arua Destiny mwaka imeanza mwaka jo kwamberia manto ja maingi kwe barabara bangite ja mwaka mithuru kwe barabara kwenda kubanga ja mwaka jojo na ntukwena arua ndenda twariria manto ja go set goals cha the new year nikenda at least mwaka jo gikinya katigate na ari ukaigwa at least kwe ginto nthithietie na utumba ko thithia manto jonde ori mweke thoko thani okithithia bono kuthithia bo ikwena mutaratara na ndenda ututika through nina mtu omba kuamberia go set goals imbi mpomba kureta mbere nonto no mbuge nthithia giki guketha atikio important gwikiria so nikenda kabe kana kareta maidi amuraithirio Meru TV ke aria bati kuamberia kiri mwaka jo kiamberia imbira mbati kwa priority ingutikia bana bengi bwa murona ase nonto bwa kiuria ke nguthikia ke muntu onde muntu utote kubanga resolution cha mwaka ja 2023 tundeito kuibanga na mbuga ntwara yaka kwamberia ukenda kwambia mwaka jo bwa kana with the resolutions bwa resolutions chongwa the solutions kuthaira resolution te kwa na solution aya kwambia ku review the previous year because mwaka ja 2022 no na goals na resolutions kujana ndeta kuthithia wati gochuria ije konda thithirie na ije konta thithirie mutomo ugira twambere gikira tuje twetekira tutije 2022 itomije 2023 tutemije twina gira twirigirite tuna muroira twitete na gira tukwa murungu na turite kaithia mwaka jojo kwina mipango na mtu arino personal mwangiki ongo na kuithia mwaka jojo lakini aya ga kwambiri ku review the previous year wachura 2022 imbina gweta nkathiria je kontithietie na ikenda omba kumenya nkambiri imbinga prioritize tuga ko prioritize kwa igwe konka igwe konka thithia bwe bwa mbere kuringana na gitumi yonto bono ritonto bo na area inya kwena area inya bati gutegera ki muntu onde kwena around area inya ithano iro bati gutegera kiambere tuga inspiration life utroba kuba gukirundu ibo pureaga antu agitumi mono utroba kuba kirundu safari yakuna murungu nduga ki expect ki muntu onde ora uje murungu ni ro pureaga very big role na tuga muntu mo ugeri spirituality is security ukethera ubui na kirundu mwithero wina ukaria kimanto yangi jonde ona gitukambiria the spiritual life ka rabaingia tutuga spiritual life tuge ambiria na murungu mbugo tukambiria na murungu tuomba kwatia makinya gutitana mbere na ndei tuga the spiritual life for review boja ire your mentor life ko mutongero aratuga mentor tore the place of knowledge we mutogua ndenda kuthoma ndenda gukinaja ndenda kuthoma mbambe mwaka jo kwenda kuthithia diploma degree ukona degree etithithwa na mwaka jomwe na ndi kwina the mentor kwina muntu tuga both formal and informal kuri woka ugatiri oni destiny in the school tuga kuthomera lakini gifio ndia kwa there are books that I purpose to read wandenda kuthoma kiria kwa kethera i utongeria kethera i biashara kuna maguja maingi ja andiki kia antu rabate skuru omba kuthoma story chanto aba ingi kethera biashara ni ro kathoma ja biashara na kethera ni utangazia jina ngati ke mindia akadingata raini ye na kethera unde ke manto antu meri kadingata ukethera ni ke mentorship kadingata mentorship kethera ndege team building kadingata na ndi ko ingosi rotaga tuge both formal and informal formal kero kana kuthoma career kugwe kana kuthoma in my career path na kongo kwa career path ya kwenda metanda akinya lakini antira human diploma beta degree na thombe maukumana so kuna special kwena mentor kwena body kana health afya mtu gotha kwena health goals kwena mtu uga mwaka juju dina kilo 120 kwenda ukata weight kujita weight kila kwena mtu arauga o mtu wonde no eta na bijeta kuria rais dera mtu mo ura me ake kwendera gwita mbere ntona jeka ku ntona jeka afya ringolo lakini ura me ake kwendera gwita iro itokona aya
na kilo inde nacho kira ndingenda kuthande nacho na utugo kambiria kuona kwena mirimu ambira kuja wata daktari akura tiga kula giki moni to ndia twendeta kuria muno indi tukamenya no twame yake wingi injite ndekora kula into bibi ona useta golo kauga ngone yakwa mwaka juju ndenda kugita weight exercise more no twa muri jakwa wewe tena murimo lakini kwena ko keep fit na healthy okalijo unkali keep it na gita kiro ute muntu utekiria ndakwa gukara utaga miaka muka especially na miaka imenini utiona buntu uburu ndakira miaka ekwendera ya gwita ore gwita ikinyamba kinya witiro ya kurealize na imbati kumenya afya kwa kibia kurea kiriri to bwakwa arafu kuna area nge ya ithano no twangita social ore okanya nanto amutomogira your network is your net worth achoreba ku barogana na yana bo kiri fiondia kwa kedra ne ntomeri kedra ne media kedra mentorship i network yuko ri umbe onete injeru 2022 ugitora ndo kinyana mukinyeteo na ande na bwa jatano ibwa muthia financial so to spiritual toga mental toga body or health toga social toga financial no au ne affect umuntu wonde ikiomba ambiri ndo gwatwambira na spiritual to na ni ngoro arangi bari gwatwambira kemeja twambire ndembe jene tuithetia na yengi lakini ukomba kuthithio kimbecha na choga chori atiri ndendete ngosi chako chambecha charingana ute muntu tukanga save mbecha hii na tuga especially kibatu especially ya Kenya kila twa kada tutije buru na twinde atu that na very big challenge na twa saving tukanga save mbecha hiji mweri mbecha ichumia mbecha hii ntuko by mwaka ndenda kwithandi na mbecha ingana una lakini okaja kuthira resume o save okara ambiro save kaire okara ando gaitega ugi kumbira atire ambira destiny thine kwate go save thine kwani na bandu jama inge nkurea na ndi iboga muno ku review no tunaito go review mwaka joria ukambiria nayo ukaja na the same goals uko na ndiri mwaka no 2023 inamba tukwithira ndari ko spiritually na tukwithira ndari ko mental but kwithira ndari ko health wise ka body goals but kwithira ndari ko social wise but kwithira ndari ko financially na leo review ka watire kwe muntu ora ya ujo in fact ndaragia kwa group ndaragia the same mkiara bari ya matujaga ngabera nkiambia naye muno mbecha ya toga muntu onda kwa mbecha nenda kumenya utote kwenda gukinya makinya itakembecha achuria ingwenda gusave mbecha iji lakini wachura last year dinera rimbi na bando jama ingi ndeta ke apps wena app tiombe ndiromba rando aja kareaja ndaromba aja kareaja ngera muntu the first goal era batukedrari ni ho ke kusave ikule amarando te go save yana itoko no to yakuri raisa ka uga igo save ambige ko save ra mbecha una mandu jare nyuma jakamo cho no akuromba mbecha ire uchiarana icho nyinge ko kira ko rio save o muntu na binangola ondo kudera antu kwa ndora kwa 1 year uturago na bakwa ndari ngole kwa mwaka juju ke finances ikule amarando so ngone kwere kure amarando and by the end of that year indachomete mo kanda ndona kumai marando na jaja mpinyete ande muntu neta seta ngo no menya ukariyo itesise kwambiria go save iyo itewetwa tunasave kinyangiri jeri thato ona ko igwetwa ikinyangiri 20 30 40 ko igwetwa ure ando kedra ko go save kendola marando lakini kutuga atiri kutekwa gwika mbecha kwa community mbecha ta save kwa kuiba kwa gwachia kwa kuigwatithania igwata no le akarando kana agweterete ndio kadana ngolo ko gwandenda kuhitera ando yakwa katu kwe mtu kulera ando bank ngolo kwa ila rwenda batukula na 5 years mwaka jone nda kuithwa ndite at least nda extend na another 1 year and 6 months yani kwena ngozira muntu akwenda kusetera so ukamba ku review cha 2022 jare otakinyaniriria ukayikana kazi na ndo kande ko chonda the 5 areas andika the 5 areas okuwa age versus 2022 versus 2023 spiritually nandi indeta kanisene teweta ukona mtandito chokana nyuma kwe mantu ja inda kwe kanya diet kwe kanya diet murungu ndainte muone nkage mwakajuju ibanda kuchokera murungu ngadithi hata kwa no mukambeta kanisa yote na 3 services at least ni dekwe gutania na mara yakwa ngeta first service second service or third service kana yenda remo ule ugia kwani mpoka muno sana ndikerasi atika kimeme week service au make sure ngeta kanisa and that's kwigintu go set ntera romba ukwatinya na remo kuromba monori nkaromba daika 10 kana 5 kana 15 kana 20 and inspiration ni nado watagara humete itesise kubanga 2023 ukwaja ndagiriria ko ndagweta karomba daika 5
kinya icho ndaremerwe nende ndaromba rimo kana jaire kiumia ukumba go set those goals nero choria ikimbiombo ntetheria ngira ndo kamba kwambirio cho solution imbiombo ntetheria ngira atomante kuntiraromba ugatega reasons imanto jayo kujara atomorema party after party. Sherehe. Kana shikamo no weekend. Ndio kauga yeshika. Urenyia gushika kidogo. Gushikisha goko. Uri gota gushikisha. Gushikisha ku kenda wambiria kuibangania. So that is the spiritual bit of it. Kwa kutroba kwa kirundure ona kwa ni eje. Ugeta kuga amentari ndamwita kuthiri ata. Ndaugete oninde na a degree in something, na certificate in something, na diploma. Ugete in 5 years ikona ndi kwikioria gute twachoke nyuma kia meana lituraia mwakari inayo chemena na short term na long term strategy ndio miaka 5 ngedera mbete nige na miaka 5 mithandithĩtie masters mwaka jo na bati kuthithia au na ndio takinyo na nimbuga the best thing gwitagwa kugatiri ndakinya na tukungu kamburi atiri ndingenda kuthithia muno ndari tayari lakini ndari mbecha na ndo matu yatho ngozi icho twikira ithano ichi intermittent uyipo affectable bo affectable na umere kimurungu na mbira kunywa chobi mbecha na seva cha kuthoma ndambiria kunywa no sobuanu ukomba gusobu ugasobura bwa kirundwa na kaba murungu na ugito kibanga yatuga discipline is a nyo idare ne ayankana ya ngos accomplishment no idare ategati discipline ya rongi weka ngos between resolutions na wozi achieve no nto no withero wina goals lakini okadro tena discipline yo tikinyira no metia all those na tukakethera kugete kwe muntu kugatire ndagwete nkathoma mauku at least one book per month or 2 books per month or 1 book per week bije baba ingibara lakini social media ingibara wagwatha TikTok era ule ya ruburu ando kethera kanja kana upate kuthoma indiori ai itetaia discipline era antu kwe muchoro kwambije amwira kuga na ru antetonya online ya thoma you will do exactly that and that way is a good discipline abeta kula reso akaro kigito onto hapo ja party yaku iboja lifestyle bogeta hapo kagita mwankabu gatonya akiri ngomborie thimwe kwa 3 hours thome na geto kuri ungi no leti ukakwinaina kakuria kwino amirugurire ategoria kaire no ndategwitekia no muka mirugurire lakini mtu cheja display kwa matacha thatu tubana kuthithia kingi ngenda kuthoma prepare ndagina nginye totrona bwakwa na ndi tukuga wi mento ugeta na 2023 maset ngoso bona ino tontra thomete ari nenda kwendera course tena becha kuthithia which other options ni deko amembinga di online it is cheaper ngugea kwa nempingirite kwe ngwenda inde kwandikwa aja ndi ngugene ko ntira kaja guthoma school na ndi thithia atakwa campaign ro online ngibu ukomba gwiseti una itomba gweta kwa approach mdozo kuka mwira atiri nkwenda kwa ndo class na hiki ili convenient njo ukomba kuibangania ndo stilo gweta ngogeje kende kwa mbeja umba kwa school kwa ujo ndo ija gwetani na umamento toga twitagie social actually bala inge arabari mbere atoria mantu jayo kila binga bala kwa 2023 then kwa I want to narrow down my circle kwena to omenye utumba go chia area kwina place kwina influence yandu tuone kwako urawe kaira urawaraja urothithagia mantu urojukagia mantu kinya mostly into video ku watch influence ya chore nderwereo ituga mtu mogiro gatene na itonga bino weja kia bitano ugatena kidano weja ya ithano antoro kana wiba ku influence kinyora muntu araia bira antu ukenda gwitikia arantu agara iba influence ata arantu bagurana baka me kugurana umo bagithaka ya ungio ata after 5 years ija kuthara uthio miro na ruru ambiria kunga mbali oka tuyamene na boka boria aya akinya burango anganire uraba kwenda gukarania ku mtu na bati kwithirwa ari kiafu kinya kiri company iria go spend ni almost of the time ugere your company tamaizo ta companies you company yaku yugabira bia kwa kambuni bia na ugo kibingiye kora kiko your company ono bati utegera umo no kaze kitoma ku social life rafu achuri atiri ibe ko twari nabo inyamu tonde no taga setup
ukachoria ibeko twari nabo ina bali thai ngoma mwe makinya tatano mbere yakwa no witagira ndo ukathoma kumakibo baba ingi waribotanite nabo yogo chokinyira makinya ambirite gucoka nyuma na bangi ukona itotene nabo bwa gaindi bambirio nchokia ambirite no bwa gato ambire utano ngimura ato save ari mbera shere na social life igento gekiaga muno ugati uga na mbuga thaitha ira uchieta tuchieta self talks wachieta kamuchemani mwaka jojo mwero ujo achuria thina kwa imbi thina kwa imbi nini kana ni achore ihoni kana achore kana company uwe kwa ihoni ncho mera chamalo lakini achore baba na ndi weekend wa mkato kwa muzinga lazima gashike muzinga inaitwa muzinga yosa mbera kio ni mando di pasta ndiye nande bakora ukagura muzinga ukamenya baba mbecha ndo niwe bakuijira ukenya kuingira na mtu mogera kimbecha gakuthoka nini kwa gatuma itaro kia mbecha kirokera gakuthoka ukanini kau kambecha au kyo omuntu onde mbugote mtu tona mbecha mwanya no rotumaira na ndi tugita utwete kiafya imi wa affect mirire kwa maybe steady workplace maybe mbecha maybe restaurant ambiundire na ndi tuitongozo wetu kuga thai chips ni njaga na hini interior because of kirango na na wata chips ingona no kunini are chips itwa korokanire kanini kwa korokanire kanini inyani yare ngolo nyao ya 2022 na ndi no twitete mwega na ndi muntu agitegera imbio ukona baba inge you know irio kintu kiranda takorega kwa mbere yaku pole nyama no kugari but no kinya tukauga imwage yekiaga muno ingwa gukira lakini onto bwa mwiri wakwa bado twachoka ke discipline wachoka ke discipline iyo tugire kima tujajo gatano kana ini kara kaja gwati theni ugatigati indiscipline kana ini ka indiscipline ya sandi wangeta kanisa ne sandi gukira rukirita ku kwera ici ali ko indiscipline tu na sacrifice ina na muno wachi ukwa kedere imbecha tugambecha ngoni buga antu jaro metikete manto amurungu buga ndona ngirie mko gwegana gichunchige 10 manageri 20% kwa savings na ito kera ya finances na ito kinko ruidano finances ole mbecha yako nacho nanka distribute ate mbe mushara wako ingirie 10 atu mele ngirie 10 20 imije kwa wako kwa milioni yemwe ngirie gana iboya kama no kwa baba ingetore au lakini atu tumele batu te milioni yemwe atu choke baba ngirie ana tambireria na ndo mushara wako ingirie 10 gachoria imbetikete batu amurungu kauga ngirie mwe gichunchige 10 muga ngento keja ire tugai 20% savings 20% 20% ngirie 10 ngiringana ijere na ndike ngirijire tuga kimechiro reja wa ukara wakara kedri nyomba kedra wata kitagwa kunyomba muta wakara nyomba iri more than 25% of your earnings kana quarter of chokera muno andari kana kuyo tware na watwaririe ontobu chokera muno tugen bona ngirie 10 akwata ngirie 10 mbio ari atwambiria bwa igo nchokera ngirie 10 ankwenda ututareria tikeria ni ndenda mu raithiria gwate atire kichunche gike atomere aja kichunche gike atomere aja percentage the first 3 ndo kwa kedano tiketia murungu jaoni nkawa kingirie 10 10% ingirie mwa 20% imbio ingirie na ingirie choka ka savings aka iwu interi ingithia iwi savings 20% iwi te kolingidwa iwi savings utikana na ngiri mogwanja nao ngachoria atirike ingirie 10 hapo tembe cho imbi yogo nchokere mama dhabu yogo koroka 25% 2500 unkira wa mushara ngirie 10 ngikara nyomba ya ngirithano utekara rombo save because nande ngirie moto tugita tithe ngirijire tugo save ngiri mugwanja 2500 tugita kengi mugwanja chatikara 4500 ego 4500 niyo irio of course you don't expensive no personal needs na binabi uchimbalance ito at the end of the day ukirikia madhemu yatakuria risk kindu kira itwaja thina ukiambirio toro itwecha tonini no to kumenya gikangirire ijire within a year 24000 no rire wa mushara jwangirie 10 so ukethwa sivite mbecha chi ko wathi 2 months of your salary na no kwari mbecha mieri ire so kokuga nkabuto angu gemwari jwe 10 ndina mieri ire go survive sure Imagine I'm on January. Akiukethwo urumirite discipline yewe gwika na te wiko gitaga. 2 years kethera savete mushara jo ngauga 48 times 2000.
ngawi 24 times 2 kone 48,000 jo ituge mushara jo mieri 5 so no kubuta ngoka bila 5 months ukibanga we na fallback we na fallback and it is good why they can discipline kau at the end of the day with that ikantu gokara tubecha tonini at the end of the day kuigokedrwo kinyete so those are financial goals as andageri channel is real lakini at least ko menja 5 areas kile utegete spiritual life mental health social na finances ibwega sana no ntobagweta na mbere muraithira ngitikagia kinyagwe kwina goals ira wamwite gwika mwaka jone kendo komba kuthurwa ugikinyaniria wathingatira jau jonde tomba kutha tugitarirwa ne especially mono iwe savings union yurana baraba ingi no ntoni kwire wekaga ugita weka no gwita kwina achiari barabara bangaga kuthurwa for example muchari na turari gitarire ya December na thaiji wina mwana wina renti wina mbino wariri muchari out to prioritize mbere maturi ariragia tutegutega responsibility ire chance nambi so kwina muchari thai na stress muno ati kumenyina akambiria mwaka jojo ena na bathatu ati kumenyia kathibia so you are parent then the strategy ro tumaira o arevia ni omuchari nikenda akamenya uri akomba kwa school fees rent nini kila kitu personal of course muchari uraja oni kana kwi muchari onge ore nara home mbuga ja mwaka ja 2022 ari marathon na tamu inya inaia sana ari marathon bikunya muchari ja ore antu audai wena fee ya mwaka muthiru fee balance akori akare ata etuga go prioritize obieta kura rezo tro mbeche ingana na ikuga igotumira mecha boyega okuga of course ikombugere aratwambiririe nyuma mugere ukareview mwaka jo muthiru ngomba guseti mwaka jo mwera ngo kugatiri ndamba kwambiria thai go save ndina fees ya na integetara nyuma wana at least kanchi kambanga mwaka jo akwa plan into 3 parts mugere first 3 months the second 3 months kana ko quarter come the first quarter the second quarter the third quarter but this first quarter ya mwaka ndichumia kule amarando jana fees na bi the second quarter ngitonya akambira kugitata lakini kora murungu twaru kuranjira kibwawe ko gaitaka gwintuita kwiro ikabujaira nakobwiro anyuma yakole ajana jangi ukalea said something aside kwa savings lakini mukwa kwe muchari uri jau alicho ndi na marando kumona ite form 4 tumba gutakuwa anda garangirie savings na mbeji ito ni nyacha kugura exactly ni unkoenda of course kuna sacrifice ya kudidia kuna sacrifice ya kudidia kuna lot of sacrifice ya kudidia because muchari especially I can tell you mwaka joto kutumete muchari wande orari na fees it has been hectic kunde kudere technology after fees na CBC jara na mwana CBC mahukuna andika ya mahukwaja aja go pile ngato especially digonko na bara twaria mbere digonko twabera mbere ora digonko no ambiria kumara ome wambiria kuigwirirwo kire ya digonko kira na mbirambi ambo chori murigo jogo kama 2020 jotori ambo mbere chori nyuma ara no irotera mbecha nyingi lakini ndita in fact siri mwe mbecha iria gochona prioritize na mbecha chiaku especially dra uje mbecha irango chona imbi kwenda buga ndio prioritize buga oni every week kana every month uchiandikira imbi kwenda kuthiri mbecha iri ikeja utigara okiro ina igeta no dra uje kigwo kwekero kathivia na kethe ija tugifisi batu tugandira balance ngiri 40 ngiri 30 kwe mbecha batu kurea chigeresa makethe i account kwa chiri mona bekete ba kwena account yuni efichana kethe i magana jairi no na kenya tano kana hivi that money is accumulating the imbi nga chita lakini chopa already ngo cha accumulate iganira ukari gino anga ugana imbecha nini magana jairi mbecha nini ali idira kwiyento kuthiria chigera kethe nigana jairi kintu kingi buga expenditure thaiji from the house I go prioritize kwena iri need kwena tuge mwana ora itite we class o school frani akana ku 2-3 years ro to kanya mwalimu wako akanya lakini ro to nyete from one day utekwa banga bengi ba ugore fees before admission either hii kuibanga biro komba kugura rungu motecha in the coming kaita tukaja tukaza tumenye school ile kuigwetano na ndio manya school ile kuigwetete high school ile kuigwetete imbi kwendekana ambiria guchwa ambiria kwibangira uro umete boarding biro mba gwetana byo ke bira ari nabyo ibwega bira tumukona gukuga ndena kithandu kunyuma kwende kuitangiricha kwa ithatu inya kana ithano na kithandu kunyuma ndenda no mbido tena kithandu kuna kini no kintu kira pomba mbuga ujo kintu kira umba gutedwa akyo reach out gutedwa akyo kintu kira umba kugura agura
kura ya ujangi murungu atonya kwe muntu rokombera na wakinyete muthia utinjire eno au no tugana ndi tugara ara univolve tuga achore univolve atori univolve kanisa univolve atoba okabera aje jakumbumira na mbuga kwera kiari na zinde ndatura ku atri as a pastor na inyo turone bwako bwingi ndagwa muntu akiwa atri muntu akara mwana mo kutuga ukara kona muntu ena mwekuro kana 9 months etakwa mwana ukigwa tuga mpote ndio mbere ndori ya atri ndora ya muntu ataibanga lakini ndaimbiete kuri rais after miaka unkurukirite it is possible kuibanga lakini matu yakana kuitani oro ibangite okay it is possible ira igwe muntu etoka muri atri NHF ni gutaraga marata nije kwe muntu ukurara u agite chini ati komba go teka ati kwenda kule teka ati kwenda kule na kwenda lakini na leo with time nga ora to ukora yunjanjires size na condemnless no ntoka ja kurukira noka plano kama mudia mbere nyanda igone mbere ukiambia toro kinete ndo abede bauka nikiataibanga wezo iro ja kwithira atiri kwi matudo bangite bibi mtu na bangite RNH andi kimori mbere thatu ori boto nya mori joana odmogora explain mori joana butangoge ageria imbi irenti akara ni iria kare ta nyomba ikandi akara na igrambu kaja maingi especially keto ina fix muchari ugetera baruka chuma alafu ambiriwa chotedio there is hizi mantu ya tebu start reaching out as now churi impomba kwendia impomba kwendia igasoba kedra kwe mwana kwa rimbere muite dai ngutika mamo intoilo to ina family meetings na binana mwe mwana kwa ibo nkuthomithetie lakini ajali mwaro nyakwe inkona kinyi kamutano nyakwe kedra tu wina mutano nyakwe mwaro nyakwe wina muchore wina community we kimwiriga we kanisa ene reach out alia utomba konyana kwitha kuna muntu uri gutethia lakini wataririe onimbuga onde principle mwa toro rombo tedio watethi ibwega ore gotethwa utiasara oreta orombo tedio pare gotethwa ore gotethwa otethwa ibwega ore gotethwa utiasara oreta ataro na muntu njiko muntu tethia imona kwa muntu ithera kwa nari moi I was in a position gutethia lakini ukeja kwithira kwa ali awishi nari na ali no kintu kwa kini na alafu ke mushari ro kwa nkarombo tethio because mije tokona in the next 2-3 weeks sure ukameneria kinini kira ombo tethio hata kama ni kidogo aje hata kinini mwili wako kinini tethio wako appreciate after mwaka jokiambiria wa set goals ni after how long should you reveal those goals nonto ko baba seta okethera reveal after 2 weeks ko reveal iri okurikana kwe anga kwe manto ndagite ngakinyaniria no kona especially quarterly raba ingi baija tugaki quarterly antu ibere yako it is gunda kubanga quarterly wachitaga muchamani quarterly wachitaga muchamani should you note down those things no chinga ino japangi to quarterly tuwe kwe muntu kale maja tu kwa no review kwa na linda na marando no kwa the first quarter ndigere kwa marando je na ndio kwa the second quarter wonta huwa kalithia uje thani quarter ndigio na ndio kwa first second quarter gitaga ukoria aja kurakaria ata ndo mbere kuria imbira tumira ngara mujoka bo ichogo na timbali wa winda chometia mono lakini wachiera nda chometia mono lakini kiatho kejira nda chometia mono lakini sherehe aja Valentine ya February tariki 14 eriera twana bangita na kuthithia u mathu yako jagita ata ngata so kana ikiri bwaga kuna muntu nyambu kwa anto event bagita ba at least once per week ukakala ndiguru achuro what have I done this week iminadithia muje igote tigutura tu tigukara tu terete because tugaojo kintu kiro gita ntuko every day ikianda hapo ikiro kwenda kuthithia wikire kiro gita wikire ikianda hapo ikiro kwenda kuthithia mandri kiro thia mandri ikianda hapo ikiro kwenda kuthithia iyari kiro thia iyari ikianda hapo ikiro kwenda kuthithia oturone kiro kwenda kuthithia oturone ndipo no koro gita go achure kimya gikire onimbuga urambe ndithia mono mbuga thimu nekwa bithana akona mkeve wikiga tudu tudu gikiro kwenda kuthithia lakini na kuthithia ri kimeke ndiko na kuthithia kenda kwimba choba tikurea ile kuikambia kwa prioritize kwa prioritizing is arranging things according to the degree of importance kubangania manto kulingana na urito bwa manto jao urito kwa number 1 yeje jari ibo
na rero natumbuka gutumba gwita kuambi to save becha kadro le kala kinyombe mototere rent kedra nyomba wina family no tenirio sure na kitu ya mono arafu gwintu kingi muntu atega nyandira taboja rupo stia becha chako ina chita ira mono ku becha kwa nyingi chita mono na family chita mekebia kola iro kule muntu nyoto wana no watu ya toto ni nyantu baseba ndori ya muntu. In fact I never realized that kwina muntu wetu akagwatire oni kahora gintu kenini, so you have a big family. Ndori ya muntu I was surprised the other day ni ntano tibu muntu mode irwa amboria tu muchore amboria bade kunia muchere kilo 25 imechingana tamwira tori to it was around 2350 kilo muchere kilo ingana kilo ya muchere kuingana tofauti kwina jo 20 yakona ke in every kg agurita na usel no se chiringi 25 per kg. So at the end of the day na se betengiri mara chiringi mara tantatu na chiringi mara tantatu 625 or 650 that is a lot of money kimtorogoro kukorera kugitata matutu tudani ya ira muntu ona becha ya mushara jawe au amodi jo jero nenda kora into bao dana ya muntu rakena becha ari muntu ora tena becha mono kwigi into akwenda gusave nje mara tantatu Jagate dia toa nene save ke kamuchere ke mutujo so it is good ukipanga na yo no te expect na family setup na family inene na wina ana injira kainjikana na bedo aberi za bakire za mono bakire za mono holidays da itwa imediere you can imagine ke muchere ura wina ana babonde it is good kudwania kwithwaniria na inya simple ko ngo achuria kethera ni rio bikora becha nyingi achuria 3 ni rio bie kompombo tumira healthy na kora becha nyingi ko ni rio bie thwabire roka na vera o aguri utegweta ochwa bio bote dio cut down the cost so churie becha cia kwa ina ira nyingi chieta wa tega loopholes you nyingi imutundi the after every 3 days chokera kero alia chokera eno bati go churia tani becha cia kwa chietana ko muntu mo session yawe inguo aonere nguo ka ba ko bere ino mbikire ka bainya irando au akare nyera ndo agura nguo burukinya muntu ro mone ara menyera mutumara tu ke WhatsApp akamura cheki nije ametago na kamera na nabu imo kamera na nije mono muntu wa muratire gutena thira no jo kyo kara handyman na ukarua handyman dira becha kino ibati gweta becha cia kwithira uje mushara joko mbona ingana mbona ngirie kana ikagita gito iji ikagito igatigara ngiri iji kingiri ule chakwa ni ingana ndita nijo kuganite selection atukuga wijekero kuthithia wathari becha 10% 20% savings a quarter or less tugire nyomba ya quarter or less uko na ngiri 10 kero kana nyomba 500 ule kara kara nyomba 4500 then of the day to the save ukenya kwithira woke to chinyete na mbuka uju uturone tutingana ne twinde walk itania na fisi yako uterwero te muntu wengene no uti pressure okara uti pressure unimbonete bonete uturone kuyandolonere abakista antombonete bara myake ne ubatu tukurite arrangement kumdolonere ande kwa gintu kambira thithia ajukia roni agurangari noronge andikwa ajukia roni agura munda ambiria kwa karentos twitite at the end of the day witaga between 5 to 10 years later uri ogurire ngari ni ethirire atuwa kama no to wabu irani bokena ma lakini ro ambiririe alisoba abantingena na bangi na ndandi atonye soba batibira anto wale kwa the first 1 year build na savings ukenda kutonya ikweba teni project because ugatonye una rwiro TJ imecha wonoro it is good ichikala ya mwangi ujo dire kirutira kiwi ipungue in fact ukalemo ku master the heart ya kwithirwa tena kimwangi thiro na becha nyingi you end up making a lot of financial mistakes kwina muntu undi na ATM ndire wa gwita becha do without watara wikara hivi so churia ri weakness yaku ni iriku imbi unike becha kwina achieta imbi to chieta na imbi to kaiti ndio gakiuma kwe mtu wa master becha wichi yangu geje ne changu ge atiringiri so churie na becha kwa chieta nkadidi hata ingu ali imugere becha kwina chieta mena na chieta ambira kuinga through post churie because bona jachari baba ingi dai budget ke mtondo return it is fund churie ne atiro bimpomba ne atapomba go save no mtu mwa bere gintu gike kama no ntorirwa tinya ntorirwa mukana ro atire everyone can save na enda moria everyone can save out. I mean, you can save 2 ways. I mean, you can either save from income or from expenditure. Okay. Yeah. Income. No, can expenditure. Tumera kiri irio, ngiri 10. Na tambo
So you can either save from income or expenditure. Yeah, sure. Yeah, sure. expenditure ntumaira oni ge korea ntuko ndija ngiri itatu. Ntaria. Ndija ngiri itatu ndio wachori atiri bomba konyia atene ngina tebe. Igakinya. Nkena mangirijere. Ndio wachori itisise. You can either save from income or expenditure. We age to wachori atiri ukona mbeche ukona mapa manene akibechi itukungana. Au no kuja kido kila kia saitaso. Yeah, oh. Kia saitaso. Na tawo ko vivia. Yeah. Nga compliment ke nkona. Yeah, guys. Buma ta utumite meru TV ndachemere na muntu omwe mbijira ri tangoge. Na ndachemere na ngare wenda igwa. Ndiwe mboria pastor ina udite. Na mwamu ndite tankogo. Na ra muchimano kanisa ndo abeterete. Twarira michemani enderete. Ndiwe miti. Andi na rwero no mboge ambe ndamurira to gothithia ambera unko mankugine mbija karuti ni aja nkona no gantu gakai ujo mweri no ngetha gutubecha twakwai no wanda ndo very sober kwa ngare kwa no tutambirita kwa umpumbira ngugine kuma thaa 10 mwaka themwe anchwe kimotore kimwe biere kongera kira mbona so choria au kana wow, thank you. Ibwega sana no ntoba gwitana ngitikagia nwititana mbere kwithirwa ukigwata kana ukigwatira uri ukomba kwithirwa ukibira mantu jamwe kenda at the end of the day kana ugita gutega kana ku reveal goals tiaku ari kinyirite ukomba kwithirwa ukiona kira gitumite withirwa utigo save kira gitumite withirwa utiukinyania jaro rendete ukinyana na gwe mwaka muthiru utombere kwithirwa ugikinyaniria jaro urendete jonde mwaka ni jojo kwambiria na ndigwa bakiga mapema ndio best mapema ndio best. Ibwega sana ana beto barathirire form 4 kuri ana barinda abati kwambiria na ariria murito othirite form 4 atige kwetera mutiari yake in fact na ubae kamugambo in few ones kutonya kile life no to this is real life na ndira betete guchemania na pategwete gutegemea mutiari kairi it's you and the life inande kulewa batikuga mbuga ojo ki mugambo raisi buru ugetera rojo didia rojo na bita kulia raisi muntu mutia ana brabonde unimbo integrate rabentora to rehirie form 4 nabo ndo gatitaga aciari au maretete ibe makina za maingi mono kuna ande ugetera muciari bo mono muciari wo kinyithetie bo na ndambiria kuibanga churi akethira au anginyo kethira ntithomithwa nkurukia au what would happen ambia kuibangira au yeah sure bwega sana no ntoboa kwita ngitikagia baraba direte form 4 utetera muciari kana no muciari akuthithia is best na komba kwithirwa akigeria kuthithia mwankare agukinyithitie ngandate gathachie to no kaigutwira tu mare no nto ndaika kuthira ibweka sana Pastor Destiny na ndingienda in case kwena mtu kwenda gukurichite wambira no arairia ritwa no arairia the youth na uringienda kuona kana kugwata no nto bwa mentorship na manto jange jamangyo no nenkanire your details your contacts na bomba kuona ibwa kama no kibarapa social media Destiny Isaac Bundi ni my Facebook address kibara wenda kunkinyana na thimo namba yako 0728 448 473 0728 448 473 ndio namba ya thimo na kabibwa kama no ibwega sana no ntoboa wetana mbere kuthoro rende ni Amero TV na nkona tu kuomba kutha tu ikinyamuthia jwa mubango joto utukobonarwa no nto director kwa harimbira tunogoke kanini ende tukomba kutha tugicokero ke bye bye ndene ya Amero TV.